Khi hàm bay, thì nên chừng này to hạt tiêu phải sốc phải giác, cái chất joining program, South Bormora Bichini, so tôi ta kami ni, cho tôi lục rau phải sốc phải giác, ở chỉ còn thế program này Bichini, thì nên total 8 family, 18 butar, BJP, te juda party ya kawai chini Tipra Motha, chini Bubagrawai Baksa, chini land rights, chini economic rights, chini democratic rights, fight khaini thani o borok sungbai baksa logero na hinai phai chok phaikan borno blai khe chini Tipra Motha party nengoi te ani ব্যক্তিগত nengoi hambaya phar phainai chalote bu o amsani lukrok bu phainai hinai asa khayo tani khe chungjo tono chaima kha je chini bubagrani netrite chini Tipra sani je hamkhrai ni bagoi choba khai tongman no lukrok tabok jotono tuluk sibai kha phainai chalo borok bu haine techa Gana gini taku buku rono borok itu sanai hai ini asa kayu. Jadi ini total 8 family 18 voter je final rono. Jadi all am semua ni pandawa jadi block president YTF TWF Tipra Motha tebu jadi land allotment committee ni chairman tebu orang ni BC in charge joto ni tanggo all am semua ni pandawa. Jadi belai ke hamba ya paru ini ketal ke jadi family wo final ni bagai borona hamba.